Dragi moji monstrumi, Partizan igra večeras protiv Hibernijana iz Edinburga. Revanš utakmicu za kvalifikacije Ciperipi klupa, odnosno Lige konferencije. Ja se nadam, kao i većina iskrenih i pravih grobara, da Partizan može da načini još jedno čudo i napravi strašan preokret i prođe ovaj nezgodni škotski klub. Imam jednu malu sugestiju za našeg trenera, molim ga da od početka igra u najjačem sastavu, da ne eksperimentiše, nego da igraju najbolji klinci plus najbolji stariji igrači. Puno sreće Partizanu, volimo Partizan, prolazimo dalje. Pozdrav!